generasi kini, remaja putri masa kini, hindarilah lesu letih, sehat cerdas berprestasi. Come on girls, move on. Come on girls, move on. Come on girls, move on. Kuat cerdas berprestasi. You jaga dunia dengan minum tablet zat bersih, satu tablet seminggu sekali, makan makanan seimbang dan bergizi. Come on girls, move on. Come on girls, move on. Come on girls, move on. Kuat cerdas berprestasi. Come on girls, move on. Come on girls, move on. Come on girls, move on. Masa depan cerah menanti. Generasi kini, remaja putri masa kini, hindarilah lesu letih, sehat cerdas berprestasi. Dalam rangka menurunkan stunting di Kecamatan Genong, Kabupaten Aceh Jaya, Muspika bersama tim Puskesmas Genong melakukan gerakan imunisasi stunting Aceh di SMA Negeri 1 Genong. Tulu bisa. Tulu. Terima kasih.